Prigodnom službom i rezanjem slavskog kolača u holu osnovne škole Mladost danas je obeležena slava škole Sveti Luk. Svečanosti su prisustvovali direktori vršačkih osnovnih i srednjih škola, kao i gosti iz gimnazije Dositej Obradović iz Rumunije i osnovne škole Mladost iz Beograda. Prisutnima se obratila direktorka osnovne škole Mladost Tatjana Jašin-Mojse. Evo vas opet u našem hramu, ne brojimo leta. Dao je Svevišnji po velikoj milosti svojoj i po obilju milosrđa svoga da nas naš zaštitnik, Sveti Luka, apostol, evanđelist i prvi ikonopisac, ponovo okupi pod ovim krovom. Okupio je prijatelje naše da slušamo radost i veselje. Da nas iznova i iznova poduči da se molimo, da verujemo, da se nadamo, da praštamo i da volimo. Šalje blagodat našim roditeljima na radost, učiteljima koji nas vode po znanju dobra, vama, uzvanicima našim, kumovima našim, Svetom Luku u slavu. Amin. Dragi prijatelji, nikada nemam običaj da poimenično pozdravim sve. Znam da su danas ovde prijatelji naše škole. Proslavu su uveličili đaci iz škole koji su pripremili bogat program u čast Svetom Luki, jednom od prvih propovednika hrišćanstva, savremenika Isusa Hrista i jednog od pisaca 4 evanđelja.